tuh. Oh, dipeluitin sama tentara guys. Kayaknya nggak boleh guys kumpul di sini guys. Oh, dipeluitin sama tentara, jangan ngumpul di situ guys. Dilarang berkumpul. Oke guys, bagi yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video gua berikutnya.